Ноқат районы. Ноқат районында үш коррупция көбейді. Қайсы коррупцияның іште алған Ноқат районында шығарды. Ошондай Ноқат районында кадастрдың специалисті шақыртқылар еді. Алайбек ұлы Ермек деген бар ошо. Берке жүрді. Өзі ақша шықты. Бұл жерге келші. Так, ұшырды. Так, сен кадастрда іштейсің? Не болып іштейсің? Специалист микрофон қойшы? Специалист болып іштейсің. Қаншаға шықты? 26-да. 26-дасың. Еміз жүрсен жаңағы bir bütün 130 hektar, başta 1,5 hektar жерге тур емес қызыл кітап беріп қойдың ба? Шынай болды? Тур деп бергенбіз. Әмеш жерде справка беріп olsa, тур емес берген, шоны қара беріңіз, Алайбек ұлы Ермекте жоғы тартышып керек. Мысалы Şu iş boyunca payısını veriniz için buna spravkası verdiğiniz duralım. Ben bu ataya çıktım. Başka konturda Siz mikrofon var. Gibrazem'in başka konturuna çıkan жердің материалдарының негізінде бұлар başka жерге низамдаштырып қызыл кітап беріп қойды. То есть başka çıkan жерде номерлерін Başka yerlere номер присваивать yapmışlar. Так точно. Так, şöyle oldu. Onun Gibrazem'in korkuyusuna негізі картограф барап белгілеп берген да. Ешқандай картограф барап Gibrazem'in korkuyusuna таянып жасап бергенбіз. Gibrazem кадастрына қарайды? Жоқ. Gibrazem, значит, Gibrazem виноваты удастся? Что Gibrazem'in korkuyusunda? Ноқат районного отдела басшысы. Бергенбіз. Что вы поясняете по этому? Потому что я должен разобраться. В ходе организации мероприятия выявлен факт незаконной приватизации земельного участка площадью 1,3 гектара, расположенного на обочине автодороги Ошнохат. 17 марта 21 житель Мукавского района, 63 года рождения. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бакирову Хасылу Жанбековичу на основании постановления главы Звукуевской Аймата за номером 6/9 1 составными работников Нохатского филиала кадастра на указанный земельный участок площади 1,3 выдан государственный акт о праве частной собственности с присвоением идентификационного номера. Установлено, что в процессе получения госакта предоставлены не имеющие отношения к данному земельному участку контур 996 площадью 1,1 га и номер 998 площадью 1 га, которые считаются непригодными участками. При этом действительными контурами земельного участка является контур 999 площадью 1 га, номер 992 площадью 33 сектора пастбищного значения. При этом оригинал вышеуказанных посланий в архивах районного области не найден. Понятно, все понял. Значит, бұл жігіт 130 ганы тақырлы башқа площадьті номерлері қойып беріп салған. Тұра ғой? Еш қозбады бар ғой? Так точно. Прокуратурадан білет те бұл іш қойып тұра ғой? Так, давайте, азыр буквально Мағуланы Алайбек ұлы Ермекке қойып берді. Алты шықладарын продолжает етеміз. Тез арада іште. Бүгін егерде ошының барлығы доказ етілектірген болса, прокуратурадан қошы бұл баланы қамаш келеді. Ең үші бұлындай болды, ұрмат туғанда. Себебі бұл башқаларға сабақ болсын. Бірге жаза, менге сабақ деп.
Bir dağın sotuk cer, jön satılbaş gerek. Bir dağın sotuk cer mamleketindeki bürüğü jön verilmeş gerek. Ayrıca kadastrda işlegen adamlar var. Oşul arxitekturada işlegen adamlar var. Bu savak olacak. Hatta bizde bardak olup etken. Kadastrda dile xalagan jerin bölüp beregen, mına xalagan жерге xalagan номерди коя берет, 1.30 1,5 метр жер сатып берет. Уктун буулу ошол жазамын lazım. Давайте азыр эме какие балчыктар эмеге өзү тергекиле биринчи карагыла бар, такта какие мени карагыла тактагыла макулбу? Күнөөсүз болуп жүрбөсүн такта. Күнөөсүз такталган болсо, прокуратурага кошуп берип, бүгүн заключить басырат. Забирает. Также получены сведения о причастности к вышеуказанным противоправным действиям бывшего главы Зулпуевской районной Мурзакулова Советбека Сыдыковича. Берді. Сіздер бердесіз. Зулпуев айыл өкіметінің Мурдағы басшысы Мурзакулов Советбек Сыдыкович, бұл кішінде алып шықты. Алып шықтылар, разберитесь. Егерде күнөсі бола тұрған болса, бұл кішінде қамап